Pozdrav svima, dobrodošli ponovo na moj kanal. Danas nemam nikakvu temu za razgovor, nego zapravo želim se vama zahvaliti od srca, zato što me pratite, podržavate, komentirate, šerate. Iako vas ima 82, za mene je to kao da vas imam milijun u svojoj zajednici i moje srce zapravo jako sretno i zadovoljno. Ja rekla bi kao nebo sa zvijezdama, ako možete razumjeti, jer stvarno vaša podrška, vaši komentari, vaši lajkovi mnogo više mi znače nego što vi to možete na jedan način zamisliti. Moram da kažem da ne stignem objavljivati svakodnevno, jer ja nekad kada izbacim 2 videa u komadu, to znači da sam imala vjerovatno neki slobodan dan ili dan bez obaveza pa sam stigla snimati, ali kao pravi youtuber bi zapravo trebao imati ono po rasporedu kada da objavljuje. Ja to nažalost ne mogu trenutno, jer pored svog privatnog života i posla, ja pišem svakodnevno i blogove na svojim web stranicama. Jedan je vezano za putovanja, drugi je vezano za ovaj wellness journey, što pričam na YouTube kanalu. Također, ovih dana sam radila na 2 nove digitalne knjige e-box koje su stavljene već u prodaju na tih par stranica na kojima ja stavljam te svoje knjige koje sam već i od prije napisala. Također 3. pokušavam završiti jer tu ima jako puno posla. Također na jedan način pomažem ljudima u gubljenju nekih kilograma, pogotovo one nakupljene kilograme vezano za emocionalno prejedanje ili stresni neki život, također i za rješavanje oksidativnog stresa. Tako da na jedan način jako sam busy i kreativna. Nadam se da ćete razumjeti i da ćete još uvijek ostati na mome kanalu. Zapravo želim naglasiti da stvarno, evo, iskreno vam hvala na svemu što me podržavate i na jedan način obećavam da ću s vremena na vrijeme objavljivati priručnike ili vodiče besplatno, gdje ćete ih moći downloadati ovisno da li vam se sviđa ta tema koju ću ja objavljivati, da li će to biti za prehranu, da li će to biti za pozitivnu, negativnu energiju. Već šta mi bude padalo na pamet, jer ja nikad ne znam kakva će mi ideja zapravo u glavi doći. Ali kažem, svrha ove stranice zapravo je na jedan način darivanje. Da li je to darivanje ovako pozitivne energije, pozitivne priče, da li su to neke životne lekcije, inspiracija, motivacija. Uvijek imamo nešto za davati i to jeste zapravo smisao života, ne kao što većina rade na socijalnim mrežama, samo onako grabi i gledati svoj interes. Treba nekad i davati, jer vi kada dajete tak na jedan način i primate, kažem, nije sve u materijalnom smislu i u životu svrha, nego treba stvarno nekad davati i od srca, pa makar i neku pozitivnu riječ. Tako da evo, obećajem da ću s vremena na vrijeme i darivati nešto na ovoj svojoj zajednici. Još jednom vam želim od srca zahvaliti, jer kao što bi rekla, vi ste za mene jedno malo, slatko, veliko čudo. Nadam se da ćemo se družiti još uvijek i da ćemo jedne druge inspirirati i učiti jedne od drugih kroz komentare, kroz neke teme, jer cijeli život imamo nešto za naučiti i svako od nekog može nešto naučiti na bilo koji način. Tako da evo, još šaljem vam pregršt ljubavi, pozitivne energije i pozitivne vibracije. Moramo shvatiti da imamo jedan život i
treba da cijenimo taj život, koliko god da on nekad bio dobar ili loš, ali je jedan i da ga naučimo cijeniti i probati nekako kvalitetno živjeti, jer jednog dana će nam možda biti žao što možda neke snove nismo ispunili ili što smo neke stvari ostavljali za odraditi posle, ili možda nekome nismo oprostili ili nekome nismo dali zagrla i lijepu riječ, ali još uvijek imamo vremena i za takve stvari. Tako da evo, hvala vam od srca, ovaj video je posvećen samo vama. Vidimo se opet u nekom sljedećem videu sa nekom novom temom. Do tad ostanite mi dobri, pozitivni, nasmijani, vedri i zdravi.